Pozdrav svima. Zadnji put je bilo kao nekih komentara, uopće onaj vic nije bio smiješan i smiješ se sam sebi dok pričaš viceve, pa evo sad ću onda, to jest dovezao sam jednu živu osobu da vidite kako zapravo i drugim ljudima sam ja smiješan kad pričam vic, a ne samo sebi, jel? Pa evo umrećeš sad od smijeha. Kaže, da, oženio se Haso i sad Mujo njega pita, kaže, pa kak si se odlučio za koju ćeš se oženiti? I kaže Mujo, kaže Haso, pa lijepo, ja njih sve 4 po redu i došao do prve i pitam prvu koliko je, jel slušaš ti, pita prvu, kaže koliko je 2 plus 2, ona kaže 4, koji stopa, a on kaže pa to je neka matematičarka, ona to ubija. I onda je pita ovu drugu koliko je 2 plus 2, ona kaže pa nekad može biti 5, nekad 2, kaže ma ta nije normalna ništa od te. I sad pita ovu treću i kaže pita treću i kaže kao koliko je 2 plus 2, a ona kaže pa Haso bit će koliko ti kažeš, kaže ak ti kažeš da je 5, bit će 5, ak ti kažeš da je 2, bit će 2. I sad, slušaj sad ovo. Pa gdje si otišla, nije još gotov vic. Čekaj, slušaj sad, slušaj. Slušaš? Gdje ode? Vidite što sam zarasto. Ne smijem se ni ošišat, ni obrijat od gradnje ovih bicepsa. Slušaj sad ovo. Četvrtu pita njega Mujo, pa kak si se odlučio koju ćeš? Kaže, pa lijepo, izabrao sam onu četvrtu s najvećim bicepsima. S najvećim sisama ipak. Nije s bicepsima, sa sisama je. Nadam se da vam se svidio vic i valjda ste sad vidjeli, ona je morala negdje otići hitno nešto, nije ona otišla zato što ja njoj nisam bio zanimljiv, ona je morala jednostavno, kad zove nužda, bože moj, i u pol vicah treba otići negdje. Bilo je to sve. Pozdrav. A gdje si otišla ti?